चिसो है। बचपनमा भाइले हिमाल हिमाल मात्रै भन्थ्यो अरे। ए हिमाल पुगिगयो त होइन। डाँफेभिर उयो माथि टप चाहिँ डाँफेभिर हो नि। ऊ माथि माथिको टप चाहिँ हजुर 4,500 मिटरमा पुगेछौँ है। अहिले चाहिँ हामी 4,500 मिटरमा पुगिरहेछौँ। सिधै तल लेक पनि देख्नु सक्नुहुन्छ, सानो एउटा गोइङ लेक। अब ऊ माथि हुनेछ चेपमा हाम्रो सजाय हुन्छ कि मजा।